Masya Allah, udah tengok ongko anak nabah. Thank you, Ba. Beremah. Lancar buat ngapti na ipon tukar. Thank you, Alhamdulillah, Ba. Tina cek ko sibit abit edin na. Pokok mare haul eko na bibik nama kat boleh. Mula mare-mare deki tugas ipon tukar. Tina sengko aja bisa tibi kaki ay. Thank you, Pon, Ba. Mata toman nangaling kok kajuradot. Ura monduk mulai hikene dor. Satya ambula monduk kayo. Cover iya dor. Kengki ngabdi sementara. Kayak badem adek. Katang Mas Hedi, Mas. Oh. Ahmad Aliandu Ferdinand Sahreza, belok adur. Wati, Mas. Siapa lalaki lihat deh? Buat nama bareng dia. Tahun ini aku lebih. Apa nak rati? Mak bodoh ngibakan tak tahu cek siapa? Cek ban saromban buat nanti. Juratur kan ini? Iya mal. Saya bini juga siapa tahu bu nih. Mun si bini robot terana kepat li teh. Aduh, magot atur juga. Iya kalangkong buat nalaban to jong. Tapi cuman Satya malah arat berdering abon to pun coma-coma. Apa boleh guru kenal? Engkau tak banyak apar semon, langsung ya tanya. Buat nandi karep kawati. Engki man. Terotawa baru macara nang lewati. Dor. Dor. Si apa aja kor kiai. Rumah gunteng gue sih, alibitin benti ya. Oh iya le tak ate serbuk kodik dor. Berarti orang serbuk juru. Gara-gara obunya nih. Iyalah coba bisa ki orang serut pikiran nah banyak masalah. Tak kira sempat aja kor boleh kak jo. Tak boleh ya pak. Apaan aja tak boleh kira. Iya kan biasanya mun banyak masalah obu najun korpas pak. Ngalotor tibi. Oh, iya juru si tingkat dewa dor. Maratin lagi wah. Tahu sa cokor jo. Ngalotor tipi. Elu rator. Engkau kita mari mengak kau na. Beda apa buat na satia? Angku yang nala sumara orang mualaf. Tak nor aliran sesat tapi. Boyonjo pak. Koreng ngajut motok. Tapi mun soal agama, pakun Islam rahmatillah. Rahmatan lil alamin dor. Iya, jadi lah pak. Boh. Majelan buat nawati. Thank you, Ba. Pucet dem. Sepeda na pocet kempes, Ba. Kelak pamangkat tuh. Sama makin terus nembel hiro. Terus, buat bun siapa? Iya terkancana pocet, Ba. Pada mana sarang pipi buru. Saking pipi tak bisa nyampang ke purungan anak cecen, Ba. Oh, kancana pucet paro bos yang ngater. Talake, Ba. Boh, akan tel buat na.
Punten, bah. Kau lepas numpak sepeda na, kini kaca dan ibu di neku aing. Masya Allah, makluman kan nak jeria. Mata suruhnya perdenak ra. Kenapa, Keng, bah? Iya, terus kenalan kok. Siapa tahu deki cocok buat na, kan bisa ta'arufan fin. Siana apa napa? Kalau kita akarap soal kini kah? Tinggal pun kalau istirahat dah. Terus do emak abok nama aku sita Agamis Gomez. Engkau terlalu kapinteri, Pak. Ini mah buat nama anak-anak pinteri. Coba nak tak muntuk. Iya, beni pinteri seko se bade pondok, Pak. Jadi mari lah muntuk. Kengkun kare ngabdina. Kengko Pak kun ngocak pinteri. Soalan di arte kasihku. Apa artinya aja dah? Bobi ini rat tinakati bidadari, Pak. Siah, lempong kok nak caca ben buat najeri dor bila lah abah jeria. Marah ra intina lah cu. Buat nanti kau orang bebini apa? Iya, Pak. Siapa boleh tahu? Engkau abolo tapi pinta aki ya, Pak. Lapo ko atur mau coba aboan. Cek ko beter buat. Mungkin beda umur apa nare. Tak kira siapa sih manjekin jo. Pak kunengko. Marah ka boleh siapanya mana? Benar anak siapa aja dia? Ongkuan, Pak. Pinta aki tapi. Patah pora wana tur. Ki banyak ini itu. Iya, maaf, Pak. Marah tuli ka boleh. Wati anak nage patli, Pak. 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 Engkau tahu buat naragu kasengko. Ame pikiran buat nasata kabater. Andi anak motok marah sengko ala marah anak naki haji. Pasti benar todus kau reng lebih-lebih ka calon matoa. Belum mamun pas tahu cek senyata nangku rebulu truk. Abojong tak pati abojong. Ngaji ki kuku. Apa salah colak? Iya kan? Pak, engkau janji ya kau nah. Engkau ajar itu orang yang lebih tepat kanggo ngelewati. Buat tak usah kau beter korong kue pancoki. Marah Pak, engkau minta tolong. Minta aki wati. Jo, tak setuju kok. Pak, marah minta aki. Apa alasan nak tak setuju? Marah boleh Pak. Engkau menduga dulu ya. Boleh buat yakin. Oh tahu bang, gua ajar ilmu agama ngetek ke orang si alim Medina. Oleh tak temu re. Terus arah apa Pak? Engkau orang motok kia cong. Kalau gelak cipat limon pas engkau tu tipisan. Cok kau siapa jong? Doa na bayi lalu paat. Terluaran nentar tahlil ben ngaji. Bodoh selopot. Sela beri orang. Ya orang apa sekapi cong. Bapak Roy. Enggak tak usah. Tak kalah naik mata. Tapi tak arah apa yuk cong. Niat tebuk na bagus. Tak sateros mungkin nyer tombu pengkir sereng. Mun bisa tombu pagunungan buana lebih seger ben manis aingah. Mas kebak na anak noreng motok mun la andi cudu ben putra na Ki Haji. Insyaallah jalan jeria saya bisa mengo odik na sengkok ben bakna. Kaangku lebih bagus budi hari. Weh? Lah weh? Apa rasur?
Bo no lembik lah yuk. Oleh sur. Kayak kurang situng lagi. Di mam lewat aja deh. Dik Jomal sur. Kayak sayang kodak mbik na. Coba nak tak nyari ke pasar. Yo, ke pasar kuah. Ngajak buat na tak ndak. Bo apa tenang buat nemen perak orang setong. Deki ya teram kok ke pasar. Saking pamari urusan nasi kok gelu. Saat yang kok butuh kabut nah. Marah jeri ya tata ya. Abak seringi kapar loreng. Tapi bila abak tibik separlo, tak reken. Bila marah ya etolah aneser. Tak nolak mau nengak kating karena rasa pegel nyok renyok andel mate. Marah rawiti nama yuk cek emu amoral lah buat nah. Bon pole selama re cek kayak ngai pole. Patut tiba ngacoron mayu. Lah apa cak nabok narasur. Parlo apa buk nah? Marah tujuh desak. Arah, badur jar. Ya nggak orang si capok bin sabin. Tapi beri tak lebetkan dengan saya berit. Dor. Dor. Mercon! Cuma semak dot. Eletu ini kingal tok bibir aja deh. Ay, maksa kan aja deh. Iyong kudor, letu bibir ya lah. Oh, si talka ya deh. Mangga aja lah kau ngalamun. Arah apa buat nasati ya? Beri lah burung sih ngalatukan. Mak pente nan nenceran na buat nasur. Tak nemu ya mau nyari lena. Tak tahu atur we. Engkau sempat tak kerjut kia. Tapi apa bermak apa boleh mun labur tentang keputraan ke patli. Yo, mon kangkuk wajar boy sur. Tada kali rona orang mana pak niat si tepak. Tapi buat namun mintang kok titipa ngadok. Lu. Pokoknya bangun ambil 100 meki kok. Marah rawe. Engkau minta tolong ngongku ke buat siapa boleh minta na tolong mensengkau minta buat na. Boleh buat na orang ngapain tak kaku kasihmu. Pintu sopan karing orang. Mun marang kok dua apa ya caca? Yo, galak bodoh nasur. Boleh buat nak antara musyawarah. Tak bisa ngangku yo cak alus parana, ngangku yo cak alus sesedeng. Oleh orang alim ria lebih ngerti meski buat tak bisa cak alus songku. Tapi mun ki salah aki jiranya mana benih musyawarah. Tapi ujian mata pelajaran. Iya tapi enjo, engkau bakun minta tolong bu nama doa aki. Bu nak berngatur lah cu. Bu nasur. Mata mikir kelu buat natur sebelum dikarap. Apa nasi ampu beker? Cek jadi akak video tinggal labun tak sangka. Salah berimun marangku andi karep kani bini marawati. Tak salah kapulana, keng kurang rapak. Maksud tuh dut. Iya ruah kan nak pun duken tur. Iya tahu kok dut. Tak pula najeri yang kok si terokawati. Abok sila mararia. Siapa tahu kulak kok bini si pegal teti tukang pengak nak abok. Maksud kok dor, mek orang tua anak tak setuju. Mun wati remi agempangan. Engkau bakal berjuang dut. Apa boy kalau kuawon kok. Asalkan keluarga na Bosowati asisi. Bah, Dor, demak abon. Tedungan kok. Boh, marah apa tulis hati ya rencana si beri roh. Ending kilo.
Engkau Satya sedang mengumpulkan energi listrik untuk mendapatkan Wati. Eker-peker mun lah orang bersih ka seneng malah arat ekening aja cahaya perkara lain. Pada nasi bodi alam gaib. Tresna mula bentika ampun tak ada celana benih karena tak tresna sampai mulai paksa apa sakla bentika omku cek sakena bulan sampai arena esek sakla bener rasa hati selokan saya sangat dalam margana tangreng tuang ketika tak nerima. Wati. Gue nggak yakin nongku tapi tuh. Sangat-sangat dan sangat yakin kok, Ten. Kok kayak ngejenci ya teram lembik menepak. Cek saya nggak nongku tak kira nggak teraki buat ada nak. Boh, patenang membera urusan jadi Ten. Mau nempak deh kita ndak, kok saya nggak teramara. Ya saya nggak sakeng, teku aja jenci nongku benar. Assalamualaikum. Gaci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebat li, beda neng. Engki beda. Ngereng longku timin. Tresna mula bentika ampun tak ada celana benih karena tak tresna sampai mulai paksa apa sakla bentika. Allah Akbar. At-tahiyyatu wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Apa lah bu nak? Main aku koran yuk. Ah tojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boh, Arya lawi yo. Engki ke, leres gak dinto. Abit ongkus yang kok tak nemu buat nah. Aku sibuk dan kau lagi. Iya tak apa. Saya penting paling sehat, lancar usaha ben rezekina. Amin, sama ke oke. Wati, aku ibi tengah dua anak. Bo ampun ke, tak mabi gak dinto. Dan kau laku lestari coba. Ampun tinggal, copot repot. Bede perlu apa wi mak katon ngi bebereng mbak nah. Dan kau le narema manat dari salah setong kanca si aropa aki apa dari nak kanak sebodesti nak kau le gak dinto ke. Si asma epon gak dinto. Ahmad Aliando Ferdian Zahreza. Ya lok adur gak dinto calon mertua. Siap calon mertua aja.
Nang lah lu buat. Cok nyuit. Nya, aku mulai bukal-bukal. Deki bila soal caca saja, lihat dan bibir saja. Maaf Ten. Engke Kak Dinto asma nak atur, oke. Langsung pisau Kak Dinto, oke. Dan kau le ngadep dek ke ajunan. Kak angku ingat lagi maksud. Namun sebelum epon dan kau le Kak Dinto cangkolang. Atur Kak Dinto keduan kaharap ke Nengwati ke. Mana bi Nengwati kita keduan calon otabe bokal. Mak katon gue mikir buat nabi. Tak masuk angin tapi ya. Punten ke. Baca tadi riwayat ngeter jeung sakadang. Ari akan cana buat nah. Iya dia. Kene ka sekut majeng malam ke. Tak peduli angin hujan, ombok kelap, paku nalako. Mangkana sekut aun do betena. Iya sanya tanang Ari ya wi. Sengkok tandi sifat pamele dalam mana atau mantua. Sapa apa ring laki si andik karp katang anak. Tua ngode suki miskin. Iya tore. Tapi beda setong syarat sekutu sengkok tahu. Sabelun laki jeriah teti laki nawati we. Syarat pun apa Kak Dinto ke? Laki jeriah aku tu tahu ngaji. Apa jeng bentau laksana aki kaparduan. Sila teti kewajiban ben kebiasaan orang Islam resa arena. Sengkok tak kun ngiding aki ocak tahu. Tapi wajib etes menengkok langsung. Berma sangkup kirana berngabak najela. Boh, siap ke. Aneka pun lulus uji keislaman dari anak-anak. Meskipun tak mondok. Siap kan, Bona? Ya Allah, baru mau na jong mun pas tak tari mongkun ke Patli. Pun kare malo na sengkok kare ngoreng. Tapi sengkok corak adu ki ya mun habisanan ben ke Patli. Bene pola na apa? Sengkok toran na orang putu. Sedeng ke Patli dari kalangan alim. Berem macam kirana buat setiap bekal ngocola kelebihan apa seikan dibuat nak sengkok supaya sengkok tambah yakin coba nara pantas asan ting bentang anak. Katina apa ke? Munten kau le sama ken nyoba tu TMC. Atau nak cocok ben kabodoan. Ajunan kan sering ngunceng-ngunceng acara ramai kaman timbang. Kan saya ke berkat bisa nyetong dikit. Bisa. Tapi buat nabi bisa dong. Insya Allah ke demi Ningwati. Mun pacet buat nabi bisa. Marah bukti aki satya. Macam-macam lah buat natur. Mulai bila buat nak kursus ilmu MC. Dokek posan aku cara kacer bela. Tenang Raden. Acu ini ngaki dikit mah. Kak Dinto namung contoh sakader ke. Iya lah tak apa. Ngalala ang karuberu nyambi padi pamulena. Mator cangkolang dek ruguru nyon eti emolaana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du.
hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, wa nahussu bizikri wa ta'dim salerana semuljo Kiai Haji Tenlawi Ansori Mirdad serabu epon dari kota Ponca Timur sekaramat sekapoce tor kapoci mungku umat sebeten kaula amul jeegi salerana semuljo ajunan Mastuan Lora Kalebun Haji Madruki minangka panuncul rabesan paanaben disa Ponca Timur sareng sadejo tondun bele karaba pamerte mager sare epon sekalonta sarmo adil bijaksana delem nata parnatan pamerintahan disa epon para rabu sepotor anom sebeten kaula amul jeegi rasa tak manggi okara selangkong parjuga sebeti esong lertor candi kaanggui nandai gembek bungana ate sagereh kaasrean sagunung anak raja epon sabab leres bejes yang are samangken kaulah sareng ajunan kaeti tapangki salera delum setong pasemuan agung engki kak dinto maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah salli wa barik alaihi. Para rabu sebeten kaula amul jeegi kaangkui nyingkat bekto beten kaula nyon edi kaangkui merte pan saponapan tareka sebeti kaator siang are mangken tareka sesapesan arupa aki angkat lampah kapeng setong engki kak dinto pamausan suratul Fatihah sebekal esepoe sareng semuljo almarhum Kiai Haji Fadli bekto Jong, ma almarhum, engko kita mate. lopot ke ngocal mukarrom cile tapale cot pak almarhum Lala lambu seterus lagi. Tak nyaman di budi nabak Nigeria. Katina apa kak into ke? Iya kok narema wi. Tong adur tak rapa je tetila kinatang anak. Ternyata buana andi bakat si terpendam con. Maski aku caki nak kena ngode. Langka satya. Nak kena si bisa marabotna. Bone tim mak ajar ilmu na MC tuh, mak pinter. oleh na mimpeten qabil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur halan. Katina ba? Isa. Ya, Edi nak kamar rawat tidur. Oh iyalah Cet, Tak nyangka tur. Buat Naudi bisa seberuntung Satya. Bisa teka hajat ngelewati. boy yuk mengak buana Cet, laju bulan orang marangko sampai ke dari segala sektor. Soalnya tingkat keberhasilan dan keberuntungan seseorang ria tergantung di mana kesungguhan abe. Nah, seekocak manjada wajada. Siapa seseorang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Oh iya kudur. Kasak buana keluar. Cek gimana gembok careta. Engkau kaburnya nyokora. Iya lah Dur. Ya lo, sebelum perang, ria sekocak ramuan pinang muda. Asli produk Kebumes. Yang berkhasiat siap tempur 24 jam. Monseria. Monseria deki, aduh lo.
Mai kau ambil sarung dur. Rempe kabin Benwati, Pak. Iya.